luda kau kumua. Ya tete dong lula keluarga. Urida ya tu tekenan doke rampu jomo. Kami solanasang ta mapasare langan puang ta parandangan itu mintu lah di panata ala lampas sambayang lako to tumampata may ko kita mas sambayang umpakaripikan ni kaleki o puang patangaran ki sia kapatonganan ki lante matanganan lo totemo Diona temai mintu kara-kara laki siulangi lante misa tu mengkana patiran sangka tu kamamaliran mangka nasi patui o puang tanga ala inde injok to balu si solana kampona tontonkan ni mesiman mati kalemi kumua podonaya tu karaktasan kamamaliran niate o puang lana pematana pak inan lana po rapak katuan lana po mau pak mintu tahu lalan nate tondok inde sangkawasikan lakona mintu tahu mitu tiumba rapon tongkon yang loleko na te to di pakaboro tahu milan te tondok opuang na kamu mora tu tontong mak parentalan mintu na to podo na iya tu yan na to puang tontong lana ulang kamamasehan ni nanibu tu siapa yang pak kaboro ni kamu lampasundun itu mintu na puang ya morato umbatu lana papatuan ni temetoruan tomatuan ki kemang kayo puang na ola kamamaliran na te pak rapuan siya masambayang duka kan ni kumua ya temay mintu la si tende na puang si tete na temay kara-karayate tula di panata labi pamasake temay mintu tolong pana atai labi taduan kamasaloran mi temay mintu tolong nala katanan mintu na to puang lamendadi kamalakbiran mati kalemi na pumatanay te parapuan tontong umpang ke komi labin narakaw puang kedako na dako analang biatun na ladi pata apay basi mataran temay mintu ewanan pak kamasyami temay saaguran patuan tuinang kamu ampun na puang mesiman kan ni mati kalemi muaden no pak na yatuyan natolan pangeloran ni lamang bela tu memintu kakadakian sesak kalangan labin naraka perosona di atas patua batang tulan apa urung puang bu tu temay kara-kara tang ikapang siapa yang temai kuasa kamanimbinan o puang labi pamasalo tu mintu na to namenda di tanda kasadian gumoya te taum mio puang tibambang diong aluk na pentiongan ni sulamintu anak ampona si sola temai tomatuang ki ambe senjo lante tondok si sulamintu to budammi tomak parenta si majelis gereja gumpel lambiran ni tetu mengkana sara Allah ya tu mintu kipana ata opuang umpo mata kalambanan sanga madatun na puang matua amde uang Yesu anak muane na puang pena masallo amin. Iyo
Utole pa yate motoro. Apa? Yang nakapagdikuan. Pertama jawab itu terong nih. Iya. Pertama nasa kami jawab nih. Iya. Iya. Terong pula betul. Sangat pegawai terong untuk kita yang pertama. Panorek dulu tuh terong teh. Panorek dulu. Tanda ka dito ko. Saling bukan. Nah, pertama ini. Bapak rapi Dempel Kapilok City. Tolong di cross check lang titedong lang. Ale to sura ni tolong cross check. Nomor tukang patro kaluku. Tapi lagu sulu ke Temangurang karena begitu darung rampijong. Nanti ba manitero. Ya. Kamu anak kapoku labi pite toma kambi malah kutulung na yana sipi terubah kalau ada poluan sorong kumure kepira yo demani teme anak kapota na teba kai kupalaku lako anak kapoku jakam tu to mamali lako na masangka sola nakana tai kutarime ke tai mi patamanasan tu terong mi ba oh yana tami patongan na tana taman baba mi popena pokam tu pamni Ya. Yo, kukua mereka tabe na lako kami tu teman-temanku.
Jadi lah dicek tuh temu tuh pawai mata. Nomor bisa mbana tu terong pengulian. Oh sambali pa ano to? Sambali bolalin. Tatong bawi to sambali mai. Tanya. Sambali. Apa tuan Yo. Cek ban to. Yang demo to. Nomor ini ya teh. Yo. Neskai. Lo kalian duka. Oh dia apa sih to? Usaha dulu kami demo to. Pong Meklin. Mbani Pong Meklin. Oke. Ne Isa Karumpang. Ne Isa Kalumpang. Mbak. Oh. Ada. Mana ada nih? Apa? Oke. Oke, nomor 11. Mana le? Ne Glenn. Nomor 12. Iya. Ne Peri. Yo. Enggak. Keluarga Ne Fitri ya, sorry. Keluarga Ne Fitri. Ya 13. Terus nih Buparigi. Oke ya. Ne Pani. Oke, mana yang bersih itu? Papa Alisa Bogor. Betul nih. Buat pada tamu kami tak kiri. Nomor 96. Betul nih. Dah betul. Pojon nanti. Dari Tironan untuk Kidoro. Wilsa. Punggita. Betul Punggita. 19 oh ya. Ponggalupa. Berapa? Nomor 20 tuh Ponggalupa. Pongarnol. Betul hari itu terus tadi ya. Berapa? Oke yo. Pong Stinky. Wah, hampir lagi. Nomor 22 tuh. Pengepan. Oh, pengepan. Atasir kena Taiwan ku mau minum bang. Pengepan air kah? Yo. Sangat itu yo. Cesar. Nomor 24. Pong Sakti. Yo, Sedekato. Neyati Belopa. Nomor 26. Neyati Belopa nomor 26. Papa Kaila Timika. Beri. Nomor 27. Pongerda 28 Suraidato. Papa Tira nomor 29. Pong Gladys. Papa Gladys. Mama Maxi nomor 31 Suraidato. Ne Eka Malakiri 32. Keluarga Nerian Bamba. Oke, maaf ada yang mau saya. Sandi Bogor nomor 34. Ne Bayu. Mana? Pak Tinggi.
Oh iya. Torau Pak Kambing tuh. Ya. Nomor 35. Bapak Rian Timika. Mbak. 36. Neperi Kawasik nomor 37. B. Pak Nina Kudol teh. Pak Kudol teh. 37 lah. 37 ya. Papa Deran dengan Mama Api Kalumpang. Begitu. Mama Deran sola Mama Api Kalumpang. Ma, nomor pilih tiga tuh. Nomor 38 tuh. Yuni Kawasik nomor 39. 39. Pong Gibson Batam nomor 40. Pong Willy Bolu 41. Pong Willy. Pengumuman Telkomas. Apa dua? Nerisba Awak. Hampa 3. Ari tukera tupungika. Punggiang Awak. Muteba ami muteba ituke. Raw hari makan di sini. Neyati Awak. Nomor 45. Yo. Papa Pandin Batam. Nampa 6. Papa Pandin Batam nomor 46. Nampa 6. Gion Tagari nomor 47. Gion Tagari nomor 47. Merah. Oke. Rian Kawasik nomor 48. Naldi Malangke 49. Naldi nomor 49. Berapa makar guys? Papa Inggi dalam kurung Nedewan dari Timika. Merah. Nomor genap ya cuma ada kapan tuh? Pokoknya yang mau ganteng na bawa kabilan. Yo. Papa Ari Timika. Mana itu Papa Ari Timika? Tapi ku basis taruh kita nggak jelas tuh. Oke, yo, jelas semua tuh. Nomor 51. Yo, 51 Om. Pengranti Kawasik dalam kurung Nelen nomor 52. Ya Surai nomor 52. Nesinta Malakiri 53. Kak Jomo 53. Karibo Tondong nomor 54. Karibo Tondong Bindaran Kambi to. Ojong yo sangam itu 54.
Ne Tika Kawasik Surai 55 Oke. Papa Dedi Telkomas. Ayo, mantap. Mantap tuh, ya. Pongrama Timika Papua. Pongrama. Oke, aman. Edaro tuh. Oke, ya. 57 soal 58 tuh tidak mau Pongrama. Papa Lola Batam. Aman. Oke, aman. Wah, makanya 59 tuh. Nesepa Makassar 60 Nesepa ada emang kamu samai barang kau berita ada tidak cuti orang Nesepa Jomo, wah, ada ribu, kami kita kita, yo aman toh. Ne Cindy Malakiri nomor 61. Yo, Ne Cindy Malakiri nomor 61. Ne Alpon Takari anak 2 anak 2 Puang Palusu anak 3 Mbak tuh Mbak, yo, 63 toh. Berapa? Lepasin asar ya. Iya lah di taluk busnya. Keluarga Pemburina nomor 64. Aman yo. Keluarga Nenek Nalai Domi Karua. Nenek Nalai Domi Karua 65. Yo. Ne Yoga Karua. Anak-anak. Ne Yoga anak-anak. Iya. Maka bukan Ne Yoga. Anak-anak tuh. Oke. Ne dibuang kolo-kolo. Ne dibuang kolo-kolo. Batu mengkambing tuh. Oke, mangkap daerah kota betul Omai. Indah. Nesra Lempo. Batu mangkambing itu. Mbak. Bidara itu. Matius Timika. Aman, yo. Dan Israel pembaran itu. Aman. Pokoknya dari info. Papa Muel Timika, aman. SMKN 4 Toraja Utara, Soragim itu. Betul. Oh yang berarti ya. Nomor berapa?
71. Keluarga Nemikala 72. Siapa? Nomor 72. Wah, kakain nanto. Papa Yogi Sorong 73. Ne Gabriel Talulipu aman. Wah. Atri. Nenek Atri Talulipu aman. Keluarga Nebulan aman. Yo mangka to. Masa itu. Tondang mereka. Anak dem petin dia dulu. Absana. Ya ke dem pukam itu tanah di sabu bisa saya dipukada. Lampai mai. Ketirang sama itu. Tak tandai. Yo, saya mau pukada ke dem pitu tanah pukada. Nartero tema buru-buru Ya tuh terus kita buka penggiling nanti. Ya keden pokok itu tali sabu teromilan terubaba la mela por comisión Emil susu foto belanda batito maliki. Yo, dia betul nih. Teruna Rison. Terung Arison, Sola Anno, yo. Yari tema buru na nartero te. Yo, matandem ya kapalay maginde. Posisi, kepala kiri. 77. Nomor 77. Jalan. Mangke itu surai. Iya. Dan yang detina. Itu tuh na kambing na pungika. 61 tuh. Iya, sini. Yo. Antu. Lagi ke data sudah apa nih sih kami ini. Nah, baru kami itu sudah panitia sampai nggak dipesojok semua. Nah, tandai me kapalay mang tu tayan nanti. Saya bukan tandai po, no pabisik kira kapalay mang. Kami dapat kami di sana berbahasa itu. Saya mesti rompela ini sudah harus kebutuhan. Yo. Hindi pala misa pa buru-buru na jago na te. Tatong tanay te mamina terong te. Tanay te. Lomi kayanya terong lomi malaki te. Cocokan di Surajo panite tede mil belanda de monomoro de josade de kutiro nomor 40. Tantu pura beriap tato de josade de tina nomor 40. Cocokan di lo sura panite to porapi. Lajar kan yang sedang napapari. Nomor 40. Sike ya to. Ngayam te nomor de majong na to ne. Cekin dia PT Joshua tinggal. Dan usaha dia taruh na de cowok itu minder ketela udah para breden. Lajar kan terong anu satu. Pero uno to yo batan taruh breden yo na standar gitu poko. Cocok tu yam sina. Sorry dia itu nama. Lola. Lajar kan may mari gari to rata kana wan torina. Dia tandem mo pula Edanson. Dari yang mau. Aku lagi nak main. Ya. Yakin dari pola ada. Wah, buru-buru tuh Dendi. Mana mama mana? Yang ke polola. Yo ini de Sabe to kuare mo. Este tori
Terong Polola, Batam. Terong Polola Joni Batam. Ya. Nomor 59. Yo, si kedua kan mana? Mau panggil na. Keluarga tuh pembawa tangke suruh na tanah pokada. Dia pendia tujuh ke pangi. Dia bertujuh. Daripada tanah dejo deh pilo. Aku nak pokada ni no. Mana petabai rumah apa? Baik dah ni. Pulau malam nulai kejul tu talung. Tak pulang na. Tidak terong tu. Terong tu dia mimpi pilihan. Oh dia mau di pasar na tu Dia jauh na tu. Nerian apa dah? Bamba. Magari di sini kapolri petiro netiro di nomor ini, nomor 2 lanjutnya di persebaran panita lah. Atau apa lagi? Yang benar lihat ke atau apa? Dale po. Pemagita, jom ada kata posisi. Katangnya. Oh itu aja teror Magita nomor 19 oh. Aduh kira-kira kontor pasukan panitia. Kita aja po Patron Magita tujuh ko tu. Ya nomor 19. Oh just lembar je untuk. Itu tinggal na balian. Apa belpa? Itu tinggal na balian Patron Magita. Ini terong. Are terong na tanya terong na kilor ke jom isbat teh. Nemin teh. Mana? Nerian Bamba. Bamba. Yo Nerian Bamba nomor 33. Ya si Paturulan. Nate. Lebih gitu. Ni karib deh teh. Deh. Enggak. Kilor ka jom mencontoh Sila may sibata. ya kalau siara ka dulu. Aku bandai karib. Ya masih banget itu lah. Dia pajong. Baik Jomi. Gang tandi ya. Naik keribu, mbak naik keribu. Jadi mau pengepan tuh. Oh iya tuh. Tania jong pa ya. Oh iya. Bisa apa jong? Bisa berhitung halai dulu. Tapi aku sama nih gimana? Ya nama saya bawa yang dulu nih. Ya nama Dai, pokar ini ale. Mampat, yo, Yo nomor 64 toh. mampat, lihat toh. Yo nomor 64. Tahu tadi tu orang tidur lah. Kau anak-anak. Alami Lalu tero kita tu Emil dia memang ke pokada. Apa Joselian tu tero? Ya malam pikir stek tu Belanda pada tama. Yo terong na keluarga ni Frida toh nomor 64 toh. Dado pende. Pero ne karibu teh. Terong na ni karib teh. Jong sebada. Nomor 54. Kita rek saking dia tu lah. Dia apa jopos misai? Nanti pergi. Makan Nerian. TV dulu ke jote nala, tumbang dulu ke dia. Tadi suruh ini lah ampa. Nanti mau komisi apa? Tembung komisi.
Nanti pengeram solo pengdet. Dia. Niat ikan jom sekalian. Yo, gua nomor itu ke jong dapat solo. Pak Ari Timika nomor 51. Abang kami Saya Pak dia kejot terong nih. Hindi pilih, kirong may pwede. Hindi, 59 yan. Bolo na ito. Bolo na. Abang kami Saya Pak dia